Fetsa ngeni lutho la. Hayi. Lo number 1 esofuna nkonzo sizothola la. Duma mfana ngathi kubhalwe ngesichana nje phela phansi. Ngathi ngiyazama ukwenza ibhlungu. Manje phela ufuna sizofika afunde la bese ba number 1 Inkingi leyo. Manje mina ngifuna ba number 1. Nami tani ngiyafuna ukubona imali. Njalo phethi kubuka wena nezingane hleli phethi kubuka ufuna phethi number 1. Hayi. Simisanzi. So bese senza njani le ndaba? Mana. Let's uyayazi lento Ile mfethu. Ukubahlanye lo Wenza yabo leshandisi le umama uyojwayela ukuyisebenzisa phela ezinye izinto esingese ikhuluma kodwa leshandisi le ihlanisa umuntu nihlanisa for one day umuntu uhlanisa ubulonke so mesifaka namhlanje ku form star ngeke azakwazi ukufunda nakho ngeke funde apho bese ishaya namhlanje naye funda ufunda elokho ehleka yethu zombona sitha simile uzofike zobe sibona ufunda kusile hola shoke ngamanjani so ngiyafundela indwana so wena ufunde angiyafunda mina phela awuzofunda ya ngishapha ethi ngojuice la omenze ijuice kanti ayikho ijuice sengimsenze and ijuice bahlanye lo kodwa leshandisi le ihlanisa umuntu ngihlanisa for one day umuntu uhlanisa ubulonke Lesho mina ngizohlanya ngedwa hayi ngeke sihlanye sonke hayi foster yes yakho ba yakho le yakho le oh hayi foster oh yeah what's it chairs enhlanyeni ngiyinto lesho Kuzalana kupenda ukufunda yekwana hayi bavule oh bona manje siqala ukuthusa kodwa ikhaya nawe yazi nje ukubuka amasala ekhaya oh ukuthi ngihlala sengini ngifunda okay kuzala ngificela inje yini manje uhleka usathena bazokhona ngoba wena sanje ubuya masini right yeah I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same